Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro imigisha no guha mukaronka mu byo mukora byose. Natinze rero Olivier Nduhungirehe yasubije Emmanuel Macron. Olivier Nduhungire mbibutse ko ari wari uhagarariye delegation y'u Rwanda mu nama ikomeye cyane yabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni mu nama Emmanuel Macron yatangarijemo ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa vuba. Ni nyuma rero yaho atangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari witabiriye iyi nama yabajijwe ibijyanye n'icyo kibuga cy'indege kuba cyafungurwa, by'umwihariko n'abanyamakuru batandukanye mpuzamahanga bari i Paris mu Bufaransa. Nawe abasubiza atazuyaje ababwira ko iki kibuga cy'indege kidateze gufungurwa, by'umwihariko ko ibi byose biza mu biganiro bya AFC M23 biri kubera i Doha muri Qatar, cyane ko gufata umwanzuro w'uko iki kibuga cy'indege cyafungurwa Alliance Fleuve Congo M23 itari yitabiriye ibi biganiro. Yababwiye iki rero? Reka tugaruke ku gisubizo gikomeye cyane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahaye abanyamakuru mpuzamahanga bo mu Bufaransa bari kumuhata ibibazo. Yagize ati mbere na mbere yo kubasubiza ikibazo cyanyu, ndashimira Ubufaransa ndetse na Perezida Emmanuel Macron kuba yahamagaje iyi nama igamije kuganira ku kibazo cyerekeye ubuzima bwa muntu n'ikibazo gikomeye kandi cy'ingenzi. Ati kubirebana n'ikibuga cy'indege cya Goma, muribuka ko icyo kibuga kiri mu maboko y'ubutegetsi bw'igihe gito bwa AFC M23. Kubw'ibyo rero umwanya wacu nk'u Rwanda kuva kera nuko ibyemezo byose bifatwa bigomba kuba biri mu murongo w'ibiganiro biri kubera i Doha, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bari kuganira uburyo bwo gukemura iyi crise cyangwa ibibazo bikomeye bihari. Ni muri urwo rwego gusa hamwe n'ubutegetsi bwa M23 bufite icyo kibuga cy'indege mu maboko yabwo ariho ibyo byemezo bigomba gufatirwa, ntabwo ari aha i Paris hashobora gufungura icyo kibuga kuko ababifitemo uruhare nyakuri abari mu butaka bwa Goma batari bahari muri iyi nama. Ibyo nibyo bya mbere. Icya kabiri turavuga ku kibazo cy'ubutabazi, ariko ikibazo cy'ubutabazi gishingira ku kibazo cy'umutekano. None se uko ikibazo cy'umutekano gihagaze ni gute? Kugeza ubu hari ibikorwa byo guhora bisenya amasezerano yo guhagarika intambara bikorwa n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bitero by'indege z'intambara n'indege zitagira abapilote drones zigasenya aho AFC M23 iri. Ibyo bikaba ari ukwisha amasezerano yo guhagarika intambara. Byongeye kandi ibyo bitero bigabwa no ku baturage basanzwe bo mu mirenge y'Abanyamurenge mu majyepfo ya Kivu. Abo banyekongo bahora bahigwa bukware kandi bahohoterwa. Ibyo byose bikorwa mu buryo bushyigikiwe n'imvugo z'urwango zikwirakwizwa n'umutwe wa gisirikare witwa Wazalendo washinzwe ushyigikirwa kandi ufinanswa na guverinoma ya Kongo. Nuvuga ngo guverinoma ya Kongo niyo imenyera AFC nako Wazalendo ibintu byose. Umwe mu banyamakuru yamubajije ati none se mwumva ibiganiro cyangwa ibyifuzo byo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitizewe? Minisitiri Olivier Nduhungirehe yamusubije ati oya, ntabwo ari uko tutabyizera, ahubwo tugomba kubikora mu buryo buteguwe neza kandi butunganye, kuko ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo kiri mu gice kigenzurwa na leta ya Kinshasa, kiri mu gice kigaruriwe n'ubuyobozi bwa M23. Bityo rero hani Paris AFC M23 yari hagarariwe, niyo mpamvu ari ngombwa ko ibiganiro bikomeza mu murongo wa Doha, aho ibiganiro biri bisanzwe birimo gukorerwa. Aho ni impande zombi za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 zishobora kuganira kuri iki kibazo cy'uko icyo kibuga cy'indege cyafungurwa ndetse
no ku kibazo cy'umutekano gituma ubu gufungura ikibuga bigoye, ariko byose bizaganirirwa i Doha aho impande zombi zishobora kuganira zigasuzuma uko ibintu bihagaze, hanyuma zikagira umwanzuro zifata ku buryo bw'umutekano no kwifungurwa ry'ikibuga mpuzamahanga cya Goma. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza amagambo akomeye cyane yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari uhagarariye delegasiyo y'igihugu cy'u Rwanda yari yitabiriye iyi nama yabereye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa, aho iyi nama yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye barimo Perezida w'Ubufaransa ndetse n'uwa Togo, ari nabo batumije iyi nama, ubwo ni Emmanuel Macron ndetse na Faure Gnassingbe ndetse na Perezida Tshisekedi Tshilombo nawe urebwa cyane n'iyi nama yabereye i Paris mu Bufaransa, by'umwihariko akaba yanavanyeyo n'amafaranga muri poche mu mufuka we, akaba yatahanye akayabo k'amadolari agera kuri miliyari 1.7 by'amadolari y'Amerika, ni mu mayero nk'uko Emmanuel Macron yabivuze, ni miliyari 1.5 z'amayero zamaze gukusanywa nk'uko uyu Tshisekedi yari yagiye abisaba. Si u Rwanda gusa rwasubije ku bijyanye no kuba ikibuga cy'indege cya Goma kitaraza gufungurwa, ahubwo na Alliance Fleuve Congo yashyize hanze itangazo kuwa 30 kwa 2025 nyuma y'ikiganiro cya Emmanuel Macron. Nyuma y'iryo jambo ryavuga ko ikibuga cya Goma kigiye gufungurwa mu minsi ya vuba. Iyi AFC M23 yagize ati ihuriro AFC M23 rirabona ko bidakwiriye ko igihe cyatoranyijwe n'Ubufaransa mu gusaba ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa, iki gikorwa gishobora gusa gukorwa mu rwego rw'ibiganiro biri kubera i Doha biyobowe n'igihugu cya Qatar ku bufatanye na Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. M23 yakomeje igira ati mu by'ukuri uko ibintu bihagaze ubu ku butaka harangwa n'ibitero bikurikirana by'indege zitagira abapilote drones z'ingabo za leta ya Kinshasa bigabwa ku ntego zitandukanye, harimo n'isenywa ry'indege zifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi muri Walikale no muri Minembwe. Bakomeje bagira bati twibutse ko hashize igihe kinini ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwafunze ikirere hejuru y'uduce twabohowe na AFC M23 bugamije gukoresha drones n'indege zabwo mu bikorwa byo kugaba ibitero ku baturage basanzwe b'abasivile. Ati umuryango mpuzamahanga ntukwiye guha ibihembo cyangwa impano ubutegetsi bwica amasezerano yo guhagarika imirwano, ahubwo bukita ku gisirikare mu kibazo cya politike bigatuma abaturage b'abasivili barushaho kumererwa nabi. AFC M23 yakomeje igira iti abaturage bari barahunze intambara bose bamaze kugaruka mu ngo zabo, bityo ni bikiri ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa mu duce twabohowe. AFC M23 isaba Ubufaransa kutagwa mu mutego w'amashyirahamwe y'ubutabazi yabyajemo inyungu ikibazo cy'impunzi zahoze ziba hafi y'umujyi wa Goma. Ayo mashyirahamwe nyine niyo yagiye afasha ku buryo butaziguye imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR gukomeza kubaho. Bagize bati Ubufaransa bukwiye kwirinda ibikorwa byose, imyitwarire cyangwa imyanzuro bishobora kongera kwibutsa abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari amateka babaje banyuzemo. AFC M23 yasoje igira iti yongeye gushimangira ko izakomeza ku buryo budashidikanywaho kurengera no kurwanirira abaturage b'abasivile. N'itangazo ryashyizweho umukono aho yashyiriweho umukono i Goma kuwa 30 kwa 2025 ku bwa Alliance Fleuve Congo AFC M23. Lawrence Kanyuka niwe washyize umukono kuri itangazo nk'umuyobozi w'ishami ry'itumanaho. Ni Pilot News TV ukomeje kubagezaho aya makuru yose, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.